Hagajing lakai Africa Cup of Nation hapring ka DR Congo Persia ika Benin. Abo pai syang ne kajing lakai ka DR Congo kalau khur ka nam chop hadin bagalala abat pelem ya ka Benin da shikul lanat. Badia ka ne shikul ka DR Congo kalau ya Thep hagam nit ka khat riu. Hagajing lakai hapring ka Tunisia Persia ika Uganda. Hagan ngejing lakai ke Tunisia kalau khur kan amchop hadin bakalala abat pelem ya ke Uganda dan laila ka wei bar hagan ngejing lakai wa khori ulai abat Thep argul nagbata ke Tunisia. Hagajing lakai hapeng ke Nigeria Persia ke Tanzania aba pai syang ngejing lakai ke Nigeria kalau khur kan amchop hadin bakalala abat pelem ya ke Tanzania da arla ka wei. Hagway par kajing lakai Africa Cup of Nation hapeng ka region mane ka Senegal Persia ka Botswana. Hagan kajing lakai ka Senegal kalau khur ka namchop hadin bagalala abat pelem ya ka Botswana dan lailanot. Bar hagan kajing lakai u Jackson layo abat Thep argul nagbenta ka Senegal. Hagajing lakai AFC Champion League Elite hapeng ka Al Ittihad Persia ka Nazaf. Haba pai syagan kajing lakai ka Al Ittihad kalau khur ka namchop hadin bagalala abat pelem ya kan Nazaf da shikul lanot. Pada kan ke shikul juga Al Ittihad ya ban Thep leng bau Benzema haga minit ka bastan phnyau. Hagajing lakai EFL Cup quarter final hapeng ka Arsenal Persia ka Crystal Palace. Haga ngajing lakai baru artli ken hun kia khai klemla abat pen khijar hadu bokot ka kelas Thep. Badai haga kelamit kata haga minit ka ba prapeu leng ba ka ungol ka Arsenal ka ya ban Thep ya ka gol ka banengkong. Hagan ke cinglekai Henry Hashwaban kot ke cinglekai kata hak menit ke bekendai peu plusan ke Crystal Palace kali yo ban Thep ya ke gol penya khai badai ke penalti shootout ke Arsenal kalala abat pelem ya ke Crystal Palace da pralah nyau badai rung sya ke semi final jong ke EFL Cup.